fia whaafelo i atu i nei fo i tae au mā lole fo lau, alo mai o talo le nei fo i aspiraili. E silia ma le tolu se fulu lole methamphetamine e le i mawhai o na maua talo mai o na whaia so e suenga. Silia ma le 5 masina talo na mua ma ua le unua i lole lea na alu i tua i pusa mea ai, ale Auckland City Mission. Ma i whaamauninga mai leo o le 2 ma le fitu lole mai le 9 ma le tasi pusa mea ai. Pau i o lole na mawhai o na maua ma e o mai fo i le so, e le i maua lava se isi e mo lia ona o le nei mata upu. Talo mai lava le whaai unga le masino au kuso le tausanga talo ai. O lea lava ele i toe maua mai ni reporti mai tangata lau tele e tusa ma le awhianga o lole lea na maua muli ane. O lo o tele le fuala au whaasa ino lo i eitutonu. Ai tangata awhia u whaamaunia se fulu 5 i la tau na tau mawhaina le lole. Ma e to aono lea na reportia na awhia ai ma o le to atolo i la tau nei na ave le fale mai. E ui ele i tau fia. Mai so enga na whaia o lo o iei le tale tonunga o leo. O lole nei e fōlinga mai o lea na whaaui mai i New Zealand muli ai tufa i food parcels a le City Mission ma le leiloa a me o iei ni fuala au whaasaina i tutonu. E lua afe fast food ma le whaane, wasilia ma le 5 se lau afe tangata kiwi wa maa ua i le maisuka. O so enga fōu nei wha o ngā i wha maumaunga mai le lua afe ma le ono se ia o mai le lua afe sku ma le iwa ma iwa ainga mamau o le fuainu umera lea o lo o valo ia. O i tu a inga o le type 1 ma le type 2 lea e whapea o le a maa wai le to atele. Tu umai tangata anu o e maa ua i le maisuka i New Zealand. E umane le tausanga e lua afe fast food ma le wha ua pāsia e le to atele o tangata anu u Pasifika, Maori whapea tangata Asia, le fuainu umera o tangata Papalangi. Ma o se tala wha anoa o tangata Pasifika lava lea fōlinga mai e maualungai. O ni so enga le University o Otago o toe sawai ma le vala au, ia toe tangata i le whaatautainga o ngā luenga le soifua maloloinga ma le te leo le tupe e toe alu ai ona o le haafia o tangata i le maisuka. Wa toe ola mai le suava i maua mo le 5 pito nuu i se sifo au kilani le ana motusia. Wha maunia mai le pulenga o le suava i au kilani. O le wha le tonu i Mountain Road i Henderson Valley le mafu angana a fia i le sapalai ma o le waweawa na leila le ana wha le leiai. O pito nuu i ai Glendine, Konini, Mātua o Titirangi, Kelston, Whapea Waitakere, leana a fia ma o leana momoli i aitangi vai e fesoa soani tangata. E ui la o leana toe o la mai le sua vai le waweawa na leila. O lo o fautuai na lava tangata e wha au ngā le sapalai o lo au mai e le pule ngā nuu i le tai au nei. Ona o lea lava e nefu ma le saunga le mu le sua vai le tau mafa. O lo o maua umale atoanga au nanga o lo o fo mai e fesoa soani tangata a fia i lunga le upenga tawha ilangi a le water care. I tala mai au se talia, wa ave e sea nei le sa na whaia i mua mafua mua au se talia ono le avian influenza po le bird flu e tele nei loai. O le fulule nei na matua i longa o na a fia i New South Wales ma o le wasilia ma le tolu se lau lua se fulu wafe. Moa watu uai i lalo talu mai le masino iuni o le tausanga talu ai. Ina ia tau fiofi le pepesi o le wha mai. E lua wha atoanga na wha amaunia mai so enga na a fia ai. Mai talo mai lava le masino iulai o lea lava e le i to iei nisi cases wha amaunia. O le saolotonga o toe au mai nei alo ia mai le so, ma o lea fo iwa le o to iei ni so ne tau fiofi e le feo hai o moa. Tu mai ini usila ma le feso o ta inga ma pā moa nei na wha amaunia i le bird flu. E o mai le aso lua su malfao te sema, e le ai masi siaki na toe whaia a mea na wha amaunia. Ma o siaki fo i nei na wha au ngai le whaita wafeo samples. Whai watu i tana mai Amerika, toe ta ua mai fo i le isi mu fo i Los Angeles i Amerika ma o le ua ave e sia wha malosi mai e le whaita wafeo tangata. O le mu fo le nei wha petusa ma le valu se fulu kilomita mai mātua Los Angeles ma e o mai le taimi e tu wha atasietana o tae au. Wasilia ma le wha afe eka le mamau o iai. E o mai le tau nei o tusa ma le se fulu wha pasene le afi o le umwhaiona tau fiofi. Ma o lo i ele popo o lenga i savili maa lo losi e ono toe wha atetele ai. O le vaiaso fo ile nei wha amauti no mai o le si ai le perisa tene fo ia Donald Trump le no fuanga wamu ai mai se o le sila i mea ua wha alea ngaina. E tusa ma le wha afe sui o la o whainga luenga le tine mu o lo tau mawhaia le mu fo wa toe tā ua mai. Pa i wa toi talo le nei tae au, manuia tele le nei aso.